Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, kerabat Ziyad? Semoga semua pada sehat. Hari ini saya berada di tempat lokasi peternakan ikan cupang untuk pemula. Saya juga mau lihat apa aja koleksinya. Dan sebagian juga lagi ada yang diternak. Yuk kita lihat. Saudara juga saya kurang begitu paham, bahkan nggak paham banget tentang ikan cupang atau ikan-ikan jenisnya, nama-namanya. Ini temen aja ngelihat warna cakep-cakep, kebetulan ada di depan rumah, jadi sekalian aja kita liput, kita lihat koleksi. Nah, bagi-bagi pemula nih yang mau berbagi ilmu, share ke sini boleh, atau yang mau sekedar koleksi juga boleh, mampir kemari nih, silakan. Kalau deket nanti dicek alamatnya di deskripsi juga ada. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I believe I can control. I miss you baby. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아.
잠시 널 떠올린 거야. Still believe I can control. I miss you, baby. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. 조금은 서툴렀던, 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. I can control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, Proses baby. pembesaran nih, ini udah di ternak, udah agak cukup besar nih, kira-kira umur 2 bulan sampai 3 bulan nih. 기억나지 않게. Oh, banyak guys. Sekian dulu videonya untuk liputan ikan cupang. Oh iya, yang belum subscribe boleh subscribe, like, komen, share ke media sosial teman-teman lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.